Railjet 63 von München nach Budapest fährt ein. Die letzten 7 Wagen ab dem Gleisabschluss verbleiben im Bahnhof Wien West. Reisende werden gebeten, in den vorderen Zugteil vorzugehen. Bitte Vorsicht! Attention Platform 7. Railjet 63 to Budapest is now arriving. The last 7 coaches from track terminate at Wien Westbahnhof. Passengers are kindly requested to move to the front of the train. Stand clear. Figyelem, figyelem! A 7. vágáról 63-as Railjet Münchenből Budapestre tartó. Érkezik. Az ütködő pakba érkező utolsó 7 vagonok a Wien Westbahnhofon maradnak. Kérjük a szólókat, első vonatot 3